Hello, good evening. Welcome to Notice Window. Notice Window na sandok sabad Notice Jalal chan Maibam na taram no chari. Matam-matam gi tholakpa tongan ba isu singi matangda khananai nanaba semzariba platform Notice Jalal king asi thamzariba akhanaba topic di illicit drugs and weapons threat cause Manipur violence ASADDUDIN Owaisi habani akhigi Parliament की winter session da akhigi Hyderabad की MP amadi AIMIM की chief oiriba ASADDUDIN Owaisi na akhigi Manipur की ongoing crisis sigi maru oiba haurak famse akhigi ngamkhai lana border lana drug lalon duna akhigi khudlai pusilakpana Manipur ki irang sa thoan bani habe yamna bol oiba statement amakak Parliament ki winter session da phongdokiba mangna phongdokiba si yamna in details hoina khudlai fagat kiba masidagi kayamunam sizna ba aduga drug lalon ba singi magi in details hoina yamna bol oiba statement amakak so phongdoi hariba sugumba statement singa si fawda akhigi ruling amadi opposition gi side gi habe tare sugumba statement singa si fawda Parliament ki mifam da phongdok tri adubu ASADDUDIN Owaisi na matik yamna clear oiba statement am kha phongdoki ba hariba ma ki statement se phongdokraba matungda hosik fawbagi oina karigumba amta react torokpagi bot side khudimakta gi react torokpagi potsulaitu adubu hariba mamang da ekhoi gi Manipur gi ongoing crisis se ekhoi gi illegal immigrants aduga ekhoi gi poppy plantation aduga hariba tongan reason mayam am dp kre adubu handaki Parliament ki floor da habe tare sugumba yamna kan best statement am kha phongdok pasti ahan ba ojuni hiram sigi matang da karam ba outcome lakpa yabagi habitugi matang da khanane na bai khogi studio da hozi election duna library ba guest panelists me am da saktak chege ahan bada ikai khumna ba uchage army veteran retired Colonel Sarat ni oza Sarat busu Notice Window ki studio da taram nau chari matang da ikai khumna ba uchage social activist Dr. Kiran Yendrembam oza busu ikai khumna ba uchari ahum suba panelists AMMOCOC ki house president oibiriba oja SM Jalal oza busu ikai khumna ba uchari ahan basei oza Jalal de giwene lakchege oza koigi ASADDUDIN Owaisi na koi Parliament ki floor da thamkiba statement se duki matik yamna clear oina su thambi kre hai tare koigi mana thamkiba sigi statement khara khak lokho charaba da koigi Narcotics Control Bureau gi matang da su adum panki hai tare koi Afghanistan da koi akan ba lo chatnara kanda sigi opium putokpa thingkiba aduga si thingkraba matung da koi Myanmar sina duki mati khwadi malem da opium putokpa se Myanmar sina khwadi yamna putokpa se oribani aduna ma ka thangnana leriba India gi state sing sa masigi safu pirakpa maduna hadi drug ki smuggling tabak torakpa aduga masisna koi irang sigi maru eba haurak famse oidibani tholakpani habagi yamna speakiba statement sigi matang da osagi ba hanba gi oina opening remarks kamai thaminge ye Manipur gi thuiba violence sigi matangda habatare masigi kosi akoi tongan ba media singda natraga tongan ba kano singda akoi channel singda TV channel singda masigi wafam si tatana khanna naina ba kedawa na mamangda kyamadi leikhre ko na Manipur gi leiriba akoi gi leader singna habatare akoi Manipur gi chief minister dagi horaga tongan ba leader singna akoi masigi matangda masigi kosi puthoktana khanna naina ba hana mamangda adumba wafam so leikhre habatare adubo akoi parliament ki floor da haigadra aro parliamentarian amana sumainaga akoi yam bon noiba akoi statement ama puthor pose masidi yam achoba akoi turning point amani hana tumaina akoi fil tawjai ado masigi matang sida sana khoina yengba yabasi ASADDUDIN Owaisi se kanano haibo famsi si matang da kitang hajage ASADDUDIN Owaisi habasi khoi one of the best parliamentarian haidana masi khoi best parliamentarian award anira kumba haitare sumaina phangraba mioini parliament ki floor da question yam hangba aduga India gi tongan mafam da thokpa issue sing da question raise am tawba aduga government ki akoi thabak thong sing da hegemonious oiba natragana khoi gi chauvinistic oiba natragana one sided oiba unjust oiba adagi India gi interest da shokadaba adumba
thawak thawam kaya yamna manung hakchinna study tawraga parliament ta phaja ba question hangba phaja ba statement piwa adumba parliamentarian amakhakni mahaksi akoi yam phajana well qualified oiraba barrister amani akoi London dagi law dorkpa aduba barrister amani masasi sanaroi amani cricket sanarakpa aduma myoy amani mahaki apokpase Salahuddin Owaisi kawi mahaksi akoi mana hek vote lepkhibadagi amuk phau tu khite Salahuddin Owaisi harise ado 2004 dagi di magi sitse masi magi macano pa oiriba ASADDUDIN Owaisi sida sinaraga mapasi pothagre aduga adudagi ASADDUDIN Owaisi se adum parliamentarian oina adudagi vote karakpadi hujik phau tu tri haitare Hyderabad ta mahaksi mi yamoina haitaraga di yam chamba aduga migi wa yamna taba tana khona ba sodum nungaiba adum miyoy amani mahak koigi hapta amada magi kanose Darussalam hariba magi headquarters se ma AIMIM gi headquarters se sida hapta amada ahum lak kumba mayam ga unabagi ma tanjapi an hari matam singsida ma hariba phom sida available oraga lay prior appointment lobagi darkar ka suthodok patade adum jam na salaga adum unage haiba adugi chance adum phangal le tare adum mahakna khoi Manipur gi matang da housing illicit drugs and weapons caused the Manipur violence haiba yamna landmark koiba yamna forceful oiba yam powerful oiba adumba wafam ama hairakpase masi khoi Manipur gi damaktadi akhoi Bharat ta leriba tongan ba politician sing aduga maru oina khoi India gi home minister aduga prime minister siresida yam chauna akanba impact ama oigani haina khoina thajai ado sigi matang sida mahaksi kana mu yengba matamda mamang da su Manipur gi integrity gi matang aduga Manipur da thoiba khoi problem sing sigi asengba cause yamna phajana chumna analytical oiba point of view based on khoi fake aduga based on reality siresida based on analysis are de yamna phajana thamki khoi framework agreement ki matang da su amukta natana anirak ahumlak ma parliament ki floor da yam akan mawafam thamki masigi matang da white paper ma khoi kanoda parliament ki floor da thamna na ba demand phok tawki khoi framework agreement se masi mayam da puthok kadam ne table tawgadabani mayam da khanghan gadam ne aduga phajana discourse tawgadam ni masina Manipur gi integrity da yamna chauna effect torakani Manipur gi integrity se masi akoi top pa yam unique oiba adumba kaino mani posa mani masida kaiba yaba aduga punna coexist tawminariba kanglu frup mayam sida akoi loiba khamba nairoida ba problem mayam ama mathang lakpa yaba adugi thawong singdo madu union government na tawroida bani gaina yamna akanba strong word thamgeba adumba kaino mani parliamentarian na mani hajaningi aduga siga loina na handaki matang sida Manipur da khoi gi mapalom da akoi Myanmar side asomda leiriba khoi drug ki problem che masi akoi Manipur thoiba violence gi soga maram amani herakpa khuju khulai myam amakhak akoi gi smuggling tawnarakpa khonarakpa alagi akoi gi ain ne yadaba mioi kya mukta akoi gi khuju khulai akoi mi siba yaba mi hatpa yaba landa sinaba yaba khuju khulai myam khok makhoi khutta tarakpa masi singsi akoi thoiba samasya sigi horokpham ni haibase masi tasengna na chumju chummidana sigi wafam si India gi adumba parliamentarian amanaga opposition da leraga su mana yam forceful oiba yam powerful oiba mong da su wafam thamakpase akoi Manipuri singi damaktadi yam achauba great contribution amani akoi gi cause masi khangbiba amasung akoi gi cause malengmi miyamda masi masak khangnanaba aduga lengak tasu masigi oiba caution nama am chauna pinanaba masigi impact ama yam chauna pinanaba tawbirakpa contribution amanena adumaina thamjage okay yam nungai je ar bada koigi
MP ASADDUDIN Owaisi gi magi samlappa brief amadi mahakna loriba thodang aduga Manipur gi crisis gi matang da mahakna parliament pukhalak pasigi matang da ozana thambigre ai mathang se oza Kiran dalak chigi oza mamang da so khogi opposition gi amadi opposition gi MP singna khogi Manipur gi crisis gi matang da khogi parliament gi floor da khoi discuss tobina bagi matang da yam haija ki badi lere dubu ngasi fawba da di tawde matang se lakchani ngi bese khogi discuss tobina badi yam haikre dubu narco terrorism gi matang da di pan base yu ude hantaki sina khogi ASADDUDIN Owaisi na palibasina ahanba ojune khogi narco terrorism gi matang da adubu center na di hariba khogi narco terrorism na tholibani habase huzik fowa khangjibra na traga khangna action je shuklog lokhatribra adum yokhalaga thamibra haba question de hujik lai base oza kamai thamini ha baise masi wafam je koi marub Jalal ne ampa wafam yam introductory in thambi gi do madu ai support tau je aduga hujike koi na parliament ki floor da ngasi de koi gi Manipur gi issues da thoiba conflicts gi matang se koi gi drug related oi ba duga arm dealer sing arms smuggler sing haib tare si gi pochi ga mari lene hai che yam chungu do wafam momo oi aruga tasing haib tare de koi na war on drug and eviction drive from reserve forest and koi government of Manipur na tawbo hogi ba poche masi particularized taroga specific community amada ngasi pirga tawgi na te adu who are those people koi na maduda min to isi kai no haib du mayam no khangner wafam momne ko ana koi switch da koi na northeastern part of the state India gi amo oiru kan de koi ngasi di koi yam thina awaba mayuk nari se koi ngasi wot lai ba politicians sing political party institutions sing jina koi ta sing lebak miyam gi oina ta sing ngasi gi tungi future gi aduga generation miyam ji yeng kan da thabuk to sing jing thin wai na to bidabagi mami madum sang na koi na India da koi na merge to grum matung da haib tare adum ngasi bo urga lai tasena ngasi de koi gi kanoda koi gi Manipur da ngasi insurgency gi problem mayam tho isi kari gi no hai kan kan force merger agreement jina maram or kan da makoi gi sovereignty tan bai ni haiba potu amalei buduna nakalam oira kan da koi ngasi malem gi ni amna maming lera ba haib tare koi na Laos Thailand Myanmar koi na golden triangle na khangri se masi gi epicenters di koi na Laos Thailand Myanmar na to kan da Myanmar gi pot khudimak sti masi gi transit point magi launabam nataga yonabam pot mayam sigi yam nungai ba mayam na khangdo pot ama se community amana particularized ikona toroga haiwa na toroga ne koi Manipur sida epicenter oil leram bai pot tu ngasi di mayam tam na social media gi adugumba platform sing yamna matik chana ngasi di mayam use tawna rak paduga aseng basing mayam khangner ko pot adai koina sida sida koi mamang dai koi gi taseng yam ikai ningai ne koi India gi koi kaino jobi de koi yam tasar koi colonial hanrita colonial koi Indian kenogi laibiram pot orga su masta koina loinamak masta koina loinamak blame tabu wafum natana handak koigi tehalkana video amakak madugi expose torpoi matang du dai koigi tasengna Assam Rifles ki army gi moigi officials sing mayam amada bribe tawgi paisa pibagi tawgi pot mayam ma chathar ko pot amaduna koi mayek am sengal le maram di kaino dai koi swaida government of India gi union subject oina my union na taw lawda ba role and responsibility sing kari maram gi ngamde aduga state subject oina state na kari gi taw ngamde habje swaida koi gi mercenaries mayam sing na magi manung da defang tor ko failure ko mayam am lakudana ngasi praja sing da achauwa saitheng amang asi la e aduna koi sigi topic the kanari bo poche illicit drug and weapon trade cause Manipur balance ai bo poche adum yam chum wafom nei thamjaninge maram de akoina ujiki Laos Thailand Myanmar na hai bo golden triangle gi pod koi golden crescent na khangnari ba Pakistan Afghanistan adu Iran gi lei ba jaga da tarum bo pot gi oina di akoi hujik mamang da akoi gi parliament tham gi speech to yawune koi 2022 da koi Afghanistan da koi gi opium product sing gi loinamak totally ban tawna bai dam tal packet khiba eastern border Myanmar rom dik posilak drug mayam da maram mor kan da pirpa saithing chung gi hona gi haiba wafam sing mana thamba yauri adubu swaida ekoina huji yam sathiri badi huji video matek social media sing da viral or pon ning biong rang nahan gi pot amada ningthi tutorial sing se cookie militant sing na cross torok bagi makhong lan be pot uri madugi lalak pa mayam da makoi gi taseng na makoi gi drug trade to mafia cartel mayam sing jina taseng na makoi do sinna rakanda makoi na talak pa paisa mayam several crore hai tare koi chahi am da tali ben lai be pochina taseng na huji china khangdana koi na taja ba pota taseng na koi gi Myanmar rom dagi aduga koi gi taina ba chin state sings dagi taseng na hai ta gi Manipur India ki sovereignty integrity thugai na bon ba to man dam da mi sing se koi gi khunek hai ba tare paisa na piraga taseng na no da koi gi moi gi paisa da Indian money daga di se lupa lising ani hum ga piraga moi gi paisa da yam ba paisa rom da ni aga
adum thazalakpa suicide oi kanogi scout mayam ama siamaga thazalakpa pot adum mayam ama dum pau phangdaba nate anu sumba mayam sing khoi ngasi lak matam da khoi ngasi Manipur da war on drug declared or posti 2017 gi honorable CM N Biren na chief minister or matung da madugi war on drug 1 war on drug 2 ne lauk thorok pose 2017 da ngasi boksi yam sang matam oidri adubu khoi na swai da malim goina war on drug lak thok matang da United States ta sahi yankhai gi mawang da ngasi da gene khoi Richard Nixon na declare war on drug se hana tawi madoi matam da khoi kaino da sahi gi oina 1.5 million drugs se makoi sumaina adugi capacity of 5 aduga even 5,50,000 gumbagi khoi gi carnival users sing hai tari khoi drug ka mari level narco substance sina ba mayam sing che 5 kan leiba sing che khoi sumaina tawi adubu khoi na ngasi suma mayam sing sida khoi ngasi di khoi sigumba khoi kaino da mana ngasai pibu dum statement de yaw bani khoi arm group mayam ama support tom si taw yaw hai marak da khoi gi narcotic central bureau kangu gi hai tare masigoina khoi sahi goina sanction tarko paisa ka je yamna kai thak to report amaka mana mention tawi 5 crore gumba kai thak report katang ko aduna swai de even khoi hujik kaino da kaino gi Manipur violence si hek or pode hujik po da phaba weapon masing khoi gi media na ngasi fo da pirakpa de gi khoi gi kaino gi khoi gi security advisor na piri ba masing madu da gi hena yamna details so in a piba gi mong da lai ba se khoi intelligence ki lai report ma yam da gi hena parliamentary na magi mafam da lai ba se krai de gi sources no hai report amus lay sumadi dum summena lobu ta bane maram de man pire statement se parliament da khoi pirak statement na bui bisan ya statement nam te maram de khoi parliament natraga house lai ba assembly gi lai ba phal lai ba khoi legislative assembly sing lai ba concern lai ba sing aduga legislature lai ba sing parliamentarian sing lai ba sing sina makhoi gi first and foremost duty of an elected representative se kari no hagar to protect the dignity of the house because house shows a nation hairim ne ko adna khoi gi lamdam ji gi khoi gi kano ji nation ji sakta ai masi kano to holle hai potro ngasi de khoi Manipur sakta pi bse drug ki mafam moina alagi khulai karwa to mafam moin talak bse khoi amarom da phungdorok pa expose torok podugidi achumba pot tu phangpa haulen nungai pot am orga su yamna challenging oi ba aduga yamna ikai ningai wo pot am khakti oi swais da khoi madugi parliament da pukhatri ngai da government gi leriba machineries mayam aduga madugi mari lenaba concerned competent authorities mayam jingduna kumna manung da madugi pot tu with full intelligence ki outputs inputs report mayam da loinamak phara kan madugi pot tu tackle tawnabu hona biramakan da tawbiramagadi madugi pot tu puthraktabida madugi loishallaga thamgrakan khoi sisi lem report pibo magadi adu government kanogi concern kanosina oidi phagada adu parliament pukala nei nakanda madugi makha ta ba pot discussion amata ikoi ngasi wo u da vibe se aikoi gi lamdam lewak se aikoi na pana lot ke na khaln ba taraga su ngasi di madugi drug karwa tawriba drug lolo leba drug ki madugi sungna ba damta ikoi gi chingmai koktho ga thariba community se kanano madugi potu gi masi muthatna ba natraga madugi potu semdokna ba gi pot pandam amaka thamaganda honoru bagi ne ngasi Manipur mai chai se prepare ta hodo lan nama hai tare ko ohen grebe ta chek na di prepare ta bugi matam phangidaba nate adubu mayam sang tam na koi gi torom bidram ta ga di madugi potu oidawni swais dai koi Manipur gi yamna oldest koi gi kaino da lalo bulup sing manung da ama oriba base na koi gi Nagaland ta borga su NSN IM gi mogi army ship na ga han border fencing to biya roi kana ga statement amang asi nongni mang thole ko simo pon mayam je koi moi training bandra ngani bo pham na te kari gi no koi na makoi gi supreme leader NSN IM ki muibana tasengna ekoi Manipur da indigenous people ani khak lei karam no hai kanda mana people statement ngoi thamjari poche se mitei phuruka aduga naga ga ne hai sai de ekoi marub jalan jawbi ekoi gi ningon macha ne leriba singse indigenous sing roidra natra indigenous ani ga tang da classified troga thammaga atei myan kai adugi swai de yamna contradictory of statement myan thokna rak pata raga ju ekoi na swai da maduna te buji ekoi na huji maduna solution oigadabu nate adu ekoi Manipur gi ekoi gi idea of Manipur natra Manipur as a one leminaba aikogi integrity da aikogi sovereignty da any aikogi lengak lo na semilon lo ma kai da no poram hona ba taragadi aikoi India gi constitutional provide to ba aikogi equally akoi protect ta godabani akoi constitutional safeguard ko aduga lo ma phang constitutional protection phangada ni hariba poto ngasi akoi phangna hona mina ba da phurup kanglup lai ba khuding mak se akoi ta sengna illegal immigrants na taga foreigner taga narco terrorist cycle xyz mayam singje thengna mina hona ba de akoi phurup kanglup khuding mak thodang lawde hamente
लौमिनब मतमदा अखोय मसी करमना कमाइना थिंगजिगे हाइबसे मसीगी पोट होनमिनब मथौ ताइबा स्वाइदे अखोयना ngasi ड्रग की ट्रेड सेंटर अदुगा फाउबम पुबम लानभम ओइरे ट्रैफिकिंग सेंटर ओइरे हाइबा पोट लेरो मतमदा अखोयना बॉर्डर पिलर की मतंग खनरक मतमदा मदुगी पोतु यारोय अदगी फ्री मूवमेंट रिजिम की मतंग तरक मतमदा यानी यारोय तरक एनआरसी की मतंग यानी सुम तमरक तारगदी अखोय हुजिक मणिपुर से मणिपुर तामिनरिब खुंदा लेतान लेमिनरिब अखोय येलो फ्रूट सिंग पुन लेमिनरिब मयाम सिंग से मसी लुखिदव याबि फिल्म दा मुतखिबे याबगी फिल्म दा लेबो पोत सिदा मतेंग पांगजनब होनब मानब पोत ng थोलक पजिदि याम लाइबक थिबने लवेबको स्वाइस दे कोई जोमी स्टूडेंट एसोसिएशन अदगी कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अदगी कुकी केसो खंग अमखने मयाम amna थोलक स्टेटमेंट स्वाइदा अदगी आईटीएल कोटुना थोइब स्टेटमेंट स्वाइदा मोय नेनेरु वानतना मखोय मखोय की पोत मयाम सिंग दा इलेक्टेड मयाम सिंग से अदम मखोय की पॉकेट के यारोगा थोलक पदौना तोरकपा अदगी सोमदना कोई इवन कोई मसियन से अमगा सिंगचेप मसिंग से याम थानाबा थाबा हिबो वांगांग बाहिबदुना दम सुम बसकनाबा स्वाइदा अखोयना लीडर्स सिनबगी टारगेट तवदे स्वाइस ने अखोयना हाइसे अखोयना से इवन आइना ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर बिरेन जो ओरमेन खलगा जो से अखोय मरुब जलाना आई चिंगधनिंग मतमदा मखादा अखोय चौकरी मखोंग से पाया गरों गरों सम नोमबा मथकता आई जो तादना मसुम यानबे फिल्म द लेनब तारगदी मदुगी सोल्यूशन के दुंगने पुरोयब मरुब जलाना जो ngसागी फम्मिबा चौकरी दुगिदा फम्म मतिक चाइन दगा सादे ndga तवे हाबजे मरुब जलाना फम्मिबा चौकरी दुगी आइना फम्मि खुफम से उब्रा आइना तोई थबक से उब्राइना थबक से मरुब जलाना मागी कैबिनेट काउंसिल कलेक्टिव ओरगज यारगदी उलकप मथौ ताइ नत्रगा पुनबा अपुनबगी मोगी कनो जो सागलक तारगदी ngasi कोई खनरक मतमदा इलिसिट ड्रग्स अदुगा वेपन्स ट्रेड कोस इन मणिपुर वायलेंस इन खनर इबा जे असादिना खनर इबा पोट मयाम जे खनर मोत मणिपुर की पोट ngasi di adumba atop atop lam yamna drug ki mafam oiba kano jaga da drug ki oiba punishment pi da capital punishment khuduk da pi dana moge da chuang ak pi da corruption lai ta jaga am lai ba jaga da di drug ki adumba la magi even death punishment je han pi bi film da lai ba jaga me am malem da lai ri hujik ko sumba po je khara ikoi manipur ta da ta ga di ikoi manipur da ikoi gi pot se nganga bon je amana kaw amana ok amana pha amana lang ki porna mung sa bek na hung thing ba pho wa na ma pu gi ada adu tawi ham na ma khairak pani sing khairak tab ne taw yena wi film lai ga adum lection la kan mayam sigi mamang da ikoi manipur se yam na ming chat thiningai oiba drug ki adum epicenter aduga khulai gi ona leiba pot sina ikoi ngasi di ikoi tasengna army gi aduga paramilitary forces singi company me am ngasi thajal aga manipur ngasi nai khari pot se ikoi sing da ikoi gi jaga area aide operation tawriba lalobu oigera ntraga drug karbar tawu oigera mapan gi sangjalak po oigera leiba mayam sida military crackdown hai tariko sab chana tawdaba potuna ngasi de ikoi illicit drugs amadi weapon gi pota mami tarakpa reflection sound tholokpa even parliament yorok ponen lawi adana ikoi gi leibiriba ikoi elected sing mayam sing na ikoi pukchel pikthana kanda chawkri munabagi pham munabagi singdhananabagi ikoi na hek haiba waiku culture crab culture amana ama singdhana bai pot tawi mote ikoi punnam tang puning chungjanna ba praja miyam civil society organization stakeholder individual ikoi khangde ama khangde mayam ama se tasan bi gi haibata gadi makhoi gi first and foremost duty donga sa in mamang haijagi ba to protect the dignity of the house because house shows a nation and the first and foremost duty of an elected representative is to protect the life of the common people and to protect the property of the common people ne have life and property of common people ne have se hanna makhoi na khanga kanda ekoi miyam gi mihut niko ekoi na to pot se mihut sing dugi aningba apamba ahoba mayam sing du menabe damta koktak ta hap ka thangal puriba mayam polum sing se why have su ya de why na thaba su thabam thokte adu dagadi pami mong du ekoi na ngasi thangal ka pu thodang oina haiba potse khandaba ma matam oi natragadi ekoi masel ngasi adum asuk changna thra tarama pun mapung pharaba adum manipur gi violence or conflict sigi matang se lotion da bai mathakta sigi manung sida ngasi manipur gi manung da lerami ba anaiba isel mayam ama mayai da selami ba matai da aru man ba khar chela ga adum mayam lerami ba pot mayam sing che tam tam no pan thola kanda manipur ji kanano manipur kanana mangali manipur kai gi damun ta manghan ba pami no manipur ji karam status ta karam film da lai hayeng tungi kari oibi I have se ngasi parliament yor posina ahamba masigi wahong tok oina puthok ba horobne je koi punna bhapta mine mathau tai na ahamba gi rounds mai thamsaki ke hem ngai se ozar khigi thoi ba khigi ongoing crisis se nahan makhai khigi parliament ke floor da yamna phongdok naram taraga so handa ki winter
parliamentary session da de khoi gi tongan tongan ba MP amadi even khoi gi root ko se karino orak pa ya ha gi bota hojik ti sum tamna sum phongdor narak pa di hora bani maduna haidi khoi gi hezandri kan da have tar khoi gi yamna thuna resolve tong na ba khoi hotna ba sam na mak tangai fadaba mani ai mathang se oza sar talak chik oza khoi gi mamang da so khoi gi Manipur government na khoi gi war on drugs war against drug du gi ba khoi gi drug mafia sing se khoi gi maru phang na muthatna ba khoi public plantation je khoi yan tatna khotana adugum ba mayam am di taw khre dubu khoi gi hoji parliament ki floor da khoi gi Asaduddin Owaisi na phongdorak pada khoi gi drug la lo le ba singa khoi gi khura khulai la lon ba sing sig ani se am nakna ba mari laini masin iraq sa thon bani ha ba statement am khausi yauri adui tara ga di hoi nga da gi drug ki mari laina ba khoi pha ba di myam am laikre dubu maru oi ba makok oi ba sidi kana matan hoji faw da kana na la lo le bana ha bi di kana matan hoji faw ba di pha ba ngamdri drug mafia sing se hoji ba pha ba ngamdri ba sigi maram se kai obe ya ai ahamda Asaduddin Owaisi ki maram de kitang haijege okay maje 13 May 1969 de poki Hyderabad poki maje political family de kin aduga 1990 de gi maje chahi kunthra mari si active politics ta hoji changi adu Hyderabad constituency de gi maje mangarak suna kare parliament de magi performance excellent hoibagi Sansad Ratna Award 2014 de pigre aduga maji politician no moina ma voice of the minority community amasung vocal advocate yam prominent leba figure ni aduga madi yam ruling party oro BJP yam ma critical loy maram di moina government any bias oba any action lo with the communal loy communal violence lo discrimination oba the mana adum parliament the question si raised orga sort tong na bhonai yamna prominent rebne ma controversial figure ma suwai outpost su khara oiba aduga chairman man oirisi Deccan College of Engineering Technology ga adagi Owaisi Hospital and Research Center ga ma adu oi adu moi family si one of the richest family in the world gi 1724 dagi moi family si 1948 phautin ni jam tara na panki aduna yamna magi father su mari ra karam maga ma su manga ra kari ba hoji 55 years da magi figure chi chehi yankhai manga chire da yam sangba mai career am lady aduga India di in one day di mai makuta adu mai figure da dum soine lakani magi figure hoji toriba trend si to erati masini mamanda Congress ke su NCP ke su MP anina parliament na ngangre aduga han ngangi baduga hantaki Owaisi ga di yamna khani magi statement ji yam bol oiba correct figure oiba adudagi atai ga manada ba yamna sang na sei kun manga moramnina presentation je mana yam heli aduga man haribu wafam si sini Manipur che hoji golden triangle che hanadin leibado Taliban na 1922 da yamna strict enforcement oraga drug ki kano che Afghanistan pura mon shift hon gare adun golden triangle na akoin hainari basi Thailand ne Laos ne Myanmar ne moi si river malai Roek and Mekong ani si confluence tani ad golden triangle hai basi America ki CIA na moi coin to ki bani thon ki bani ad area sin na 9,50,000 square kilometer ni aduga sing country home sigi sing macha sing sina overlap torga masi kanamo na touch to bom daba adudagi akoi na Myanmar ga thangnaru bunina hojiki poppy plantation si hoji poppy si Manipur ki kam hill loina mak tawi hoji poppy plantation loin thai khwaidi hen basina suwa chanpur ga chandel ga khare hen baywani aduna masi moi kuki sing hai gi akoi na thare base noi 60% di maitai noi gi noina adum lalona bane adum hai masi hai gramin public adu aina yam ngakpadi si Chandel ki edition में लोकेशन जाओ बसे drug law ni ma phare government ne phare
living example match live oiraga adu ki matik phara kholaga tor high level drama am tor ma se thadu e machi ne angak pani huran badu huran bagi chabi facility huran de haiga drana kari haidu no idi machi ne ba angak pase akhoi gi manipur mi sing puken che adu ki matik seng da ba karap oi ba machi na akhoi singa si parliament yori bani afabagi mingchadal matam lerami hauji phatabagi mingchate manipur se hauji world figure map te lakne aduna ai yam changna drug leron ba che masi kuki na te ayamana akoi sida leriba aso sang mayam ama moin support torga sida puri ba si yong man hari ba si drug se july 22 daina july 23 bauta 1600 crore gi drug ne sali ba si masi di figure kara pipi wani moina pha matamda moi phari ba sing narcotic sing tangkhai mu la tangkhai me moi buke changi bani masi tangkhai me ten moi ulising gi policing ji chu moi chu pukchen cheng na tia ba adudagi weapon si 2600 kano tor phare hare adu 800 na yam sophisticated oi ba weapon paisa si drug si dadi he the pump torga phaja apha weapon ne moi pai de sing che aduna masigi mawongsi kana na tohon bano haibadi madugi main director actor producer sing ja khoi within the very state the leading haltani masi lara ba kana na su tongam ponte aso sang ne roina pangtokpa drama se parja sing si moina sana po na season na bane ba hoji parja lara ma du si sing che ina khun ba bu si de Lara Pajamun Kulayan Sijan, how long they can continue, that is the point that they will come. They will come very soon. The reward will be get, they will get it. Gallantry or distinguished they will get it. Aduna, they are waiting for the civil war or some very people's reaction, that will come soon. What? And army today's army, they got the tail behind his back. Today's army, chief of the army staff, corps commanders, they are all liars. Drone kapo tarbo so in a sigi audience they hijack. Machin tiga takti na thoti na ta hayaba. Aduna we cannot believe nowadays, we cannot have trust either uniform nor any very civilian officer or these all very we are sufferers. Who is the sufferer of this? Now common people are sufferers. We are living from hand to mouth and people are suffering very this thing heavily. Nearly 20 months we are suffering. And someone has to pay for that. That let the time come, and I know hygienic woman merger agreement hare. I know merger agreement je pab da close article mapan yawi. Article mapan si da common man ki kari mo yawdi welfare ki. Adegi territory integrity na kani si yawdi. Ada external affairs ki kariguma aggression tokta su ngakani kari mu yabu na te masidi kono nintho dugi na 3 lakhs chahin de piyo and 3 installment 4 installment piyo hai adu do wer meba merger agreement sign torga matam du leram ba ai ngara ngasi idagi ni matam du minister se tara mari leram me cabinet minister tara mari si da basi yawi adagi thangkomang ki gen maitai gina moi tara mari adi kuki yaure tangkhul yaure muslim gi sinok yaure adi maitai na majority ni adi the moi na cabinet ni sign to bone buddhist maharaj ad kauraga nam ni sign to sidagi ma di buddhist maharaj sidai tha bane sign to sona mi kana na tha bane nam na thai hyderabad su operation to lori bane Hyderabad no mai kam net lawai ba akhoi gina ar se Shillong jale chi de sign to ru bane akhoi gi yon tho bane isam sam hai Manipur chi bo yon thon bane mi karan adu hoji te realized after 75 years we have realized we have woken up from the sleep deep sleep lagi akhoi hoji to hagol ibne ba ma sidai the drama sidai minini gi drama lupa karor ma gi karon bi de minini da drama taro karo makai na yum ni drama toro na sidi parja chong la khol angang sing kari ke mayam sie cho mayam hoji matam ji khwai ding ngak pati hoji yum yam wang sare ko kani bu thabak tok tab yum sare kar phaje to ngi fusion se laga phaja na kano to ga wangang ye adu ni ai
masi yang kana di ai hajar roi whatever it is happening it is our own doing it is our own doing it is the mistake of our like fault and it is nobody's fault akhoi Manipur praja ne khange ba emileng haltani Manipur praja su equally they are equally blamed for that si hajar ai lo sinjage se babung nusu tha ozana su thambi kra khoi gi hauzik narcotics ki leiriba issue shi da khoi gi anga mathau sing yaurabra habagi jingna badgi matang dane e uza zaladal mulak chage mathangi round gi oina khoi gi khangdi khange Manipur da popi yathat pa changbuda so khoi gi state force da khoi gi kuki militant sing ne attack toraki bagi pau ikui dana khoi thamna popi area da so khoi thengna jakre adu itaragadi narcotics ki issue adagi drug ki issue se khoi Manipur da duki mati ki safu se issue se sum no mono bagi henkal e habase khangabani center board center am state lengak se khange aduga masi singa maram ora kan da khoi gi Manipur gi crisis sigi maroi bahoro forms oire habasisu mamang da sokoi haina kibesu leide adu itari why still the state amadi center government na not try to resolve this crisis haba question news live aduga drug smugglers sing so so power action amata lokhat ke khandre basi kari gino haba question ni waza kamai thamini ke bharat ki losing basing haba tare bharat ki losing basing sigi mi eng da akhoi Manipur se masi kamaina yengi bano haba ki question se masi yamna hauzik ki matam se yamna tangai phadaba question ama khoi mang da leire na adumaina khoi thamini yes lamdam se da thoiba problem sing se crisis sing se bharat ki losing basing na serious waina sungkhan khanbi da bagi posama mami tae ba the Manipur la riba adumba issue sing Manipur la riba problem sing se bharat ki India government ki thak ta masi sabchaba ko firep ama sabchaba initiative ama yaudana di Manipur masagi oiba mongda masi loisan jabang nambagi adumba level dumati oidaba anama adugi level dugi wang mada lakanda bharat ki lusing basing sigi tangai phadaba bharat ki India government ki thakta masigi waroi silama masigi solution nama purakna nama masigi problem sing sigi adum waroi silama purakna nama tangkak siri se bharat ki lusing basing si tangai pharak taba swai matang sida role of India government se masi it's very questionable masi yamna serious waina koi Manipuri praja sing na khalhoba matamam khak oeba Manipur sida koi gi ngasai marup Kiran yamma marik chomna so thambi khre golden triangle dagi pirakpa impact se ngasi di Manipur gi leimai da masi yore eba ko Manipur gi leimai da yore ibase masi blame game nataba amada blame game do nataba aseng ba problem che masi akhoi yamna fajana detect to minaraga mase khangtok binaraga masi gi problem sigi kano se masi handling to na ba masi loisan ba bharat leinga ki thakta yamna specific wa ba yamna concrete wa ba yam sincere wa ba initiative khara lokhat pham bi thoa ba ne ba masi lokhat te ba bharat ki lusing wasing sina si lokhat pham thok pa thabak se lokhat se kari gi no ha ba se sine ba yamna haujike need of the hour se akhoi gi yamna maru wa question se adam swaida akhoi gi bharat sirai sida yamna hegemonious oiba yamna chauvinistic oiba bharat sirai sida akhoi gi keno makhak akhoi gi political mindset makhak leirabra na tre leirabani ko adum seng na tum haiba yarab chani sidi anu masigi hegemonious oiba chauvinistic oiba mindset se masina maram oira kanda bharat se one nation one religion adugi formula ta bharat se akhoi kanglup amana jati amakhakna makhoi gi leipak oina onthokna na ba aduga masesida atopa atei leiriba kanglup furup mayam se masi hariba jati sida absorb tongna na ba absorb to way yada ba aduda absorb to way yada ba sing do maduna akhoi kano tongna na ba extinguish tongna na ba bharat ki adumba leingak sigi lusing ba sing sigi wakhalda masi wakhal si leirabra haiba se masi it's a very questionable ana Manipur da bharat ki akhanda bharat ki politics hindutwa ge politics se Manipur da masi follow toraga chatpam khaido maduna makhoi gi masi follow tawdaba kangbu duna makhoi gi makhong pahen na ba politics makhong payo yadaba sing duna extinguish sige formula la abjala masi amna achauba question nama akhoi mangda laeba ada akhoi ne yam ngai ibadi
चल मसिदे याम नंगाई बदे अखोई भारत की लुसिंग बसिंग भारत अखोई सी मणिपुर हाइबसे भारत की नेवर इंटीग्रल पार्ट अमा ओइरगा अखोई लाखिदे मर्जर एग्रीमेंट की मतुंगदा भारत की सरुक अमा ओइरगा लाखिबनेबा नत्रा अदो अदो एबतारे गदी अखोई मणिपुरी सिंगी ओइबा इसागी टॉप टॉप अखोई की पुन्न हिंगमिनबगी ओइबा मौसादगी लेजरकपा अखोई टॉप टॉप अखोई political principle, political philosophy, masi akhoi Manipuri singya aduba national philosophy oina national principle oina sidi akhoi chet na pairaga thamba chena musigi samban sidi senabam change ba akhoi state actor bu oiro non state actor bu oiro CSO bu oiro academician su oiro akhoi leiriba miyam jena masidi sena hoba change ba natraga di bharat na akhoi leiriba keno se akhoi collective akhoi keno se coexistence akhoi keno se environment se masi macet thugara kana amaga yan handra kada madugi advantage of bharat na akoi mata punamak ta phangna na ba sigi policy am satharak pa mami chauna tae ba swaida yamna nungai jadri badi manipur gi adugo ma nationalist element ni haina mayam na sak khangna ba akoi manipuri gi iramdam manipur haiba akoi iramdam sigi अखोई नेशनलिस्ट एलिमेंट ने हाइना मयाम न इखंग खंगनबा मियोई सिंगा से फोंगना थोरागा अखंडा पॉलिटिक्स की अखंडा प्रोपेगेंडा दा अखोई हिंदुत्व पॉलिटिक्स की हिंदुत्व पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा दा यावसलकबा मा अखोई उइयबा स्वाइसिदा अखोई यामना कंफ्यूज तवे अखोई तुंगी फ्यूचर से करमाइन ओइदोइनो तुंगी फ्यूचर से कदोम दा लाकदोइनो करमबा मायोंदा चतोइनो कमाइना अखोई सेटल तौदोइनो कमाइना लेपतोइनो कमाइना अखोई के लेरिबा यानदबा मुक्नाबा लेरिबा कंट्राडिक्शन म्याम सिगे वारोइसिल कमाइना लाकदोइनो मसी कमाइना अखोई पुन्ना अखोई ये कोएग्जिस्टेंस कलहौदोइनो अखोई ये टेरिटोरी कमाइन कलहौदोइनो मसे अखोई दे यामना अखोई दा कंफ्यूज तोयबा अखोई याम निंगबा कायबा सुगुम्बा फियम सि उरकबा मतम सिदी भारतना अखोई के मणिपुर दा थाजलकबा अखोई मसेल के मरकता लोइबा नाइरोइदबा अदुम कंट्राडिक्शन म्याम खक सेमकननबगी पार्ट अमो ओइना अखोई नति उजैयबा अदुगुम्बा पार्ट सिंग अदु संहंदना अखोई मणिपुरी अमो ओइबगी इंटरेस्ट अखोई मणिपुरी अमो ओइबगी फ्यूचर की आइडिया ऑफ मणिपुर की फ्यूचर की इंटरेस्ट मदुदा काइगदम गइदुदी अखोई डिनाइ तो वम चंगेबा अदुम्बा प्रोपेगेंडा ओइसनो माइंडसेट ओइसनो पॉलिसी प्रोग्राम ओइसनो मधु इंदबा मधु फॉलो तौदबम चंगेबा अखोई इसागी ओइबा अखोई ऑन प्रिंसिपल ऑन पॉलिसी मधु भारत की लुसिंग बसिंग द कन्विंस तौरगा भारत की लुसिंग बसिंग न मधु फॉलो तौहनबा अदुगा अखोई ये लेजरीबा अखोई यापुन बसक्तम से प्रोटेक्ट तौननबा अदुद अप्रोच ओइबम चंगे न खल्लेबको स्वाइ मतंग सिदा अखोई की मतम कयागी ममांगदगी अखोई की लमनम सिदा लेरेइबा कन्फ्लिक्ट हाइबा तारे डिकेट्स लॉन्ग लेरेइबा मुक्नबा यानतबा कन्फ्लिक्ट म्याम सेपरेटिज्म and the integrity of Manipur. Separatism versus integrity of Manipur. Masigi akhoi muknabasigi waroi silama bathau taiba. Separatism da loisan se haribra, integrity da loisan se haribra. Natra kamai loisan se haribna muknabasi loisan bamdi changidra. Masigi wakhai rol lama puthok pase. Masi Bharat ki losing basing yaudana di akhoi masil na swaida di puthok pa yadredna. अदो भारत की लुसिंग बसिंग से मणिपुर की लेरिबा असेंग ब रियलिटीज मणिपुर की लेरिबा असेंग ब हिस्ट्री अमसुंग मणिपुर की लेरिबा असेंग ब तुंगी फ्यूचर द मथौ ताब सिंग अदो भारत की लुसिंग बसिंग से द फजना खंगहन बंगंबा अदुने ब स्टेट सिगी अखोई की मियाम की मथौ तारिसी द स्वाइ मतंग से द भारत ना मणिपुर मचेत मचेत खाइदोगा साने गे आइबा पॉलिसी दो मदुगे पॉलिसी दो पाइरगा अखोई सिरि से साना खलाती मधु अखोई करीनो हाइबो फाप्ताबो वायेबो अदुना सिरैसिदा करी हाइतारे अखोई की 2023 की मे की तांग अहुमदगी हौरकपा कन्फ्लिक्ट से सि हेक हौरकपगा अखोई 2023 की मे दुमक्तदा अखोई की लमदम सिरैसिदा अखोई की इंडिया की पार्लियामेंट ता लैरिबा बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा अनिमक्ता लैरिबा अखोई की मुस्लिम सिंगी joint parliamentarian delegation team mama mafam sida lakpikhre ko aduga akhoi lairiba akhoi ge relief camp sing sida chattana arege tongan ba community ki leader sing unadana state ki governor unadana chief secretary unadana
tongan tongan ba adum ba personalities me am unadana chakre aduga media briefing na jingba tobirame madugi host akhoi wajaki akhoi all Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee da pau phaubirakdana akhoi madugi host wajaki asumaina pura chaki basi matungda Abdul Wahab ko ba Kerala dagi ka ba dum MP amana so Manipuri issue sigi matang da akhoi Muslim singi mai kai dagi mari wafam thambi ba laikre state sida leriba Muslim community ki interest kari no hai base lamdam sida thoiba conflict sida kamaina akhoi yengbno akhoi interest kari no hai base chom akhoi adum observe to bi ki ko no makhata na akhoi na matam ki time to time akhoi ki Manipur ki integrity amasung Manipur ki coexistence ka mari leina na bharat ki lusing ba singda akhoi na pija khiba memorandum copy ma khoi da adum copy to pi khiba adum lei adagi ton ba akhoi ki journalist sing hai batare tehelka gumba adagi akhoi ki Al Jazeera gumba BBC gumba seisira thabak tawba akhoi ki Muslim ki kano sing akhoi ki journalist sing hai batare adum akhoi sira lakpiba ayamba akhoi paudum phauna jatana akhoi leiba state sigi situation akhoi adum akhoi da phajana briefing tawjaki sumaina akhoi matam gi akhoi na si tawkhibani akhoi na sumaina akhoi sumba initiative lawjari akhoi na ngamba thodang sumai tawjari habsa akhoi press briefing tawjate mayam da akhoi thamjate akhoi ireibak sigi damakta leiriba ireipak sida tariba I se masi wanana bagi damakta ireipak sigi damakta tawba yaba akhoi na ngamba akhoi thodang kharati akhoi su matam gi haitare akhoi tawga dum laksabani hojik su akhoi kano tawjari Asaduddin Owaisi na thambigriba statement se masi khakta nate tung tarak pada makha tarak pada su akhoi tongan ba leiriba Muslim gi adumba MP sing parliamentarian sing aduga journalist sing leiriba mayam se state sigi leiriba sengba realities thoiba violence gi sengba cause aduga masigi probable oiba adugumba solution aduga bharat ki lusingba singna akhoi issue se handle tawbada fail oiriba adagi mana tadriba mamit usannadriba double standard policy sanariba akhoi se lila trama sanariba tongan ba personality mayamam khak akhoi pharaga paisalaga apang siriba praja mayamda that kind of kano mayam se masisi malem gi mangda tapna akhoi sum akhoi hangdorakpada uhallakpada akhoi Kiran akhoi leiriba akhoi kano singsina su akhoi ngamba thodang khardi akhoi adum logani tawbatabu akhoi gi siresida akhoi na bayamda akhoi na appeal tawningba akhoi na hainingba akhoi gi thamoi dagi akhoi na thamjaningba akhoi gi kano ma khakti message am khakti leba akhoi si tasengna hairakanda drug haibase masi kanglu phurup khai halli se drug ta kanglu phurup khai halli singse politician singna khayan boina taweba ko leader singna khayan boina taweba aseng bagi oina drug mafia sing city makhoi di drug mafia haiba kanglup sida yauri ba kanglup makhaise masidi jati kanglup ki khetnaba leite moi di secular yam oi kram jani moi se ana moi masense nuksina kraba akhoi maitai dagi drug karbar tawbomga pangan dagi drug karbam tawbomga ani ji nuksina krab jani adagi kuki dagi drug karbar tawbomga maitai dagi drug karbar tawbomga naga dagi drug karbar tawbomga moi drug karbar tawbom masense drug ki thawk tawbom masense moi masense integrity lei khrab jani moi masense loyalty lei na khrab jani nuksina krab jani secular su na khrab jani liberal oine ba moi masen jati kanglu khainati moi gi asengba kenodi worship ti moi gi asengba god ti kanan hoi kan sendom du ne ba paisa du ne ba no paisa phangani ha de ta nuksina ye ba ko andaki khetri gaw daga thuise sisu akhoi drug ka mari leina ba kangbu di moi masen di nuksina khrab jani adu mayam no ubiri du ne adu nuksina rami sini si 80 versus pangan nate ko adagi pangan versus maitai nate ba 80 versus khetri gaw nate ba ko har 80 ga drug ki dealer kharaga gi marakta leiba issue ne ba ko ana masigumba thodokse mase drug ki dealer sindugi marakta pangan yaurami adagi khoi gi maitai adum yaurami duni ana hojik sumaina khoi kano se kuki do oisanu naga do oisanu maitai do oisanu pangan do oisanu drug ki akhoi menanse masi handling phajana chumna tawse haba taragadi kanglu phurup ki miyeng dagi lens dagi akhoi na yenga ka dil tawrati masi ga sengba wakhairon du phangba wagani drug sida advantage lawraga political mileage lawna na ba mai magi political objective phangna na ba
aduma leader singsina politician singsina drug ta khudong chaba lawraga torpa yai propaganda mayama masi akhoi manipuri kanchi haiba adugi political philosophy tu da political wisdom to the chapchan stand to bataragadi masi ke khenaba ani se akhoi hotrong hona mek sengna ubang number tai ba akhoi aduga haujik example ama khaktang ai malem da mai pakpa drug thengna ki da mai pakpa example am khota ai thamjake ba matam ma da akhoi ge Afghanistan se masi drug ki kenone stronghold ne ba drug ki kenone epicenter ne hainara mimne aduga mayam na khwai de henna akhoi ge dreaded oina lona khiba khwai de kina khiba aduga khwai de barbaric oiba human right ka leitaba hekta nupi singa chi hekta kak tane hekta hat ba hat hekta kap tana hat ba yamna akhoi ge saing hing chaba dauna mayam na khan khiba Taliban hariba kangpu se masina Taliban sina akhoi 9/11 gi America gi attack matungda Taliban gi divakal do lei khra matungda ko adui matungda sahi kungan ni thoi buksi makhoi si pura akhoi gi keno da desert ta adagi chingman da surung da lelaga makhoina America world gi khwai di shakti lei khra super power America se mase fight toraga leira matungda America se na mighty raga 2022 da han grine wa moigi wisdom moigi kano se mindset se kam set khage da ko moigi leader se Mullah Omar hai se si khraba ma si khre se khangan da sahi ani gi matung na ma si khre se ko na moina haidora khangbai wani adu phaw si ma si khre ha haidok ta bi da moigi leiba rank and file adu leiba cater sing sina adu yamna moigi chetpa moigi keno mogi makha da leiba kanglop ne adu handak makhoina amuk kano tora matung da moigi state power se makhoi khutta lakhra moina paira matung se siresida moina akhoi drug se poppy cultivation se masi ya patana mai pak na effectively masi thing re ana moi sita nataba topa tongan ba nupi da moi ge leramba akhoi yam conservative oi ba moi gi policy hongre economy gi oi ba moi gi policy hongre aduna sahi ani muksida world gi khwai de fastest growing economy Afghanistan sin oirakpa ngamgre ba moi gi sen gi value se even Pakistan da gi moi gi sen gi value ne hena wangre ba okay sana khona bai jagat ta moi semkot ba suwaina Afghanistan da khwai de hena dreaded oina launaram ba adugumba Taliban gumba mana foreign policy da educational policy da moigi gender policy da natraga moigi drug ki policy da natraga moigi the economic policy da achuk chawba reform purakpa ngamakanda akhoi ngasi Manipur da mayok nariba akhoi maselgi marakta amana amabu thajan handriba amaga gi marakta problem lakaliba akhoi ye collective principle and the collective interest da challenge oiriba amaga contradiction tholiba sige cause singa se masi machet makai naina nataba apunba miyengda apunba lens tagi amtang yengaga masigi punna masigi solution tawraga leiminariba kanglu phuruk punama ke miyam se masi amtang sigomba contradiction si yaudana muknaba si yaudana akhoi miyam si nungsi chanane himinaba yanana bage that kind of political philosophy ma wisdom mama akhoi ge lamdam sida leriba academician sing dagi political scientist sing dagi social scientist sing dagi akhoi kanglu phuruk ki oiba miyeng de academician oiba nataba apun bagi oiba miyeng de academician oiba that kind of wisdom khoi Manipur se thoga bharat ki lusing ba sing sida sigi wakhalon se sigi principle se sigi policy se masi adopt to bio sigi policy sigi matungi na Manipur da wakhairon purak pio haiba se akhoi political leadership ki level da pressure to ba mathok tai phajana convince to na hona ba mathok tai yadragadi akhoi politicians sing siga khusam naraga khoi academicians CSOs miyam ge representative mayam si yauraga convince to na hona ba tai delegation team una bani khangde amani khangde yadragadi mass people gi movement toraga bharat ki lusing ba sing siga khoi chapchana dialogue to naraga ekhoi gi wafam sing je masen namdana bharat ki lusing ba sing sina endorse to honna ba adugi khongthang do khoi miyam na lokhat pa mathok tai masidai sida akhoi across the community line akhoi leiriba kanglu phur punama ki Manipur gi idea of Manipur shape to wa pamba Manipur gi coexistence punna shape to wa pamba kanglu phur punama ki miyam che masi tasal laka madu apunba mass people gi effort ama bharat lenga ki lusing ba singda
yauhannaba khongthangse akhoi yam khonglei thuna akhoi mayam se changchal haudragati bharat na thadara iba koksidi machet makai akhoi yamna akiba phawe maitai masel marakta su ko problem lakadra maitai ga pangal ga gi marakta su problem lakadra naga masel marakta su kuki masel marakta su naga ga kuki ga su makal loiba naidaba problem me amam kha sum leihanna bagi policy si continue tawrakadra in akiba phawine masina akhoi gi ngasi akhoi gi leiriba akhoi gi teenager sing akhoi gi tungi generation oigadaba tungi pillar oigadaba akhoi gi naha sing se larik tammi bra ba hoji okay ana sida kari oira kadori mona hai base yam panic oi akiba phawi shwai sida akhoi am thang alarming oiba mindset tama akhoi gi lamdam sida leiriba wakhal khanba hairaba miyamna angtang masi bunna serious waina khalaning bagi message aduni aina thamjani ngi message hoi am nungai se khoi gi leriba situation se he na worse oi dikan de khoi gi tawya ba tabak sing khoi gi isai san lofom thokpa lusing ba man lofom thokpa duga intellectual leriba khoi gi state government lofom thokpa thodang sing se lora kan da worse ba situation am lak kan da kalho sha ba fun din thami se oza kiran da lecture kan da khoi gi oza sarat da lecture kan oza khoi gi deputy director general of narcotics control bureau na phone to ba gi matung ina khoi gi drug lolon ba gi da gi phangak ba khoi sanfam sina khoi terrorism ki thabak da senthang thadari haba khoi gi hariba statements so khoi gi parliament khoi gi ASADDUDIN Owaisi na phone to ki basle maswa da lecture ningi basa khoi gi su abrogate taw haba yada basiga khoi gi ani sida mari lenaram ba yabagi mari lenaram ba ya na khanbi roza kamai thambi ninge su si di moi kuki ne lokto ina hai kre government of India ne se lokto te Manipur da assembly te pass or su group of ne sign to na thi bani aduna ama khangna lokto potuna ani na lokto tamni na kasu moi na kasu si effect su leite haujik moi na sanani ngomong da drama se sanari aduga ain haijani point amana sigi solution je Manipur thoi ba se parliament solve to gutna ti ai wakan dan ground da akoi sida Manipur da na nomoi ka phaloi da ba se akoi parliament na ka phan gata na ti si mi kharna sana bilila ne mi khara che lokthok tirba hongto hongjin to tan gi continue to ne ni ma yaw thok da masi solution je solve to do ne aduni masi gi point che masi deep rooted roiba control yamna kaino leiri masi ayam kan su haning de aduga irang asi sangthabi maram su yam leiba misam praja si insel laga sum khana hali ko kuki ge mai te sum khana li moi hatung na sunu adu akoina moi kuba ko daga babok to raga moi na sum adu akoi praja pung ba chingchina amadam chien toriba kamai kari marang si linu du bhat ta jata ba aduni akoi si irang asi manung mapan laiba dramani lilani irang asi gi actor actress masing yang gre masida ahan su na su kari su loina actor actress masi chien na khotna paisa phang de sili yam kan sili paisa phang de chien de siauri paisa yam piraga yam sili ko aduna ngasi isam jana ida border fencing che masi contract se kana na hogra jano ba masi contract se kana lograge amin lori ms lori ra adu Manipur de leiba yamna crore cham chani lising si contract sing si di kano contractor si di yamna acho ba phangai bagini masi maramda yam hararoi aduna akhoi na ngasi aina hajening bam lei aina sahi kungi mamangdi ijagrabani nahal thodang da hojik present chief minister sina di doing ida matam amada akhoi gi movement se sengmai deina palen at kaithen nambideina yari pokte loine se chi kungi mamangdi ijegemi masi wafam se hojik chief minister oiba ma masa ma na ningsang thodi ma ningsang ani aduna hojik nahal thodang da paper do thiraga ti adum yawrung ani wai se Masida aina long vision gi wanate Manipur de leiba khoi se itaw dorga telanga dong na pairaga leiba uchi tong na pai lebo kanje aina ngasi saujening badi chei humdra manga matfu gi mamang de leina bahal laman sing do moina kari torung ge ba Manipur ngasi akhoi no wari base makhoi na soiram gi wari bane aduna thangkomang ki gwena ba first IS officer madana kuki gi se moi main architect ma si godfather ne ine sohana jekre
माने लोइना यालंबदगी 75 year 1946 दगी मोइन प्लान तोपने बको अखोई मैते की प्लान अमुक लेते अखोई दिंगासी नुमिद अमुक थोलपा नुमिद अमुक ताबा मसिरिदा खरा चोंग फन तोपदुने अखोई प्लान अबो अदुना आइन हाइजेनिक बा मना इरांग सिदा खुदोंग चाबा याम लौरी अदुगा मसिरिदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा मैते दनी अखोई इंडिपेंडेंट तालिबसे कनामोन तांदी अदुना मोगी मेनलैंड सिगी आइडियासु मैते सि मुटखिबद मोय हराउदोनी अदु खुदम अमत पंजगे आइना युम अमदा मपा मना मचा अहुम पोए मचा अनीना इंगोंजी येन थोपा मेब मचा मन ये लोय हायब मचा मसिन ये लोय पुलप लेमिननी सिन नाउसी अदुदे मी सिन कमाइ तोगी बो खनबा हौनबा मोय मचा मनाउसे अहुमसे खनालेतना हौजिक न खोय मणिपुर तोक्से दुनी ग्रुप अहुम से खनालिमनेब अमसो मुक थोलोतिन हौ जलान हाइगितुनी ग्रुप मरी जो प मंगा सो रपे अखोय खनालगा हातोहनगा मोइसे मसिंगसु मानदान इन्डिया पॉलिसी अदो अखोयना भाब ताजेदेब हौजि हु इज द लूजर मसी मांगजरी बसी मणिपुर इरांग थोगा मांगजरी कनानो चाहिए nearly one year से nearly 2 years से मांगजरी से अखोय मैते ने मांगजरी से कनासु नति कनामो मांगते मसी अखोइना कनागुंबा मफुनान खंगदबा लाइरिक साइसु हैतबमना हेता फमनाइबने पंगुइ ओसलगा अचिरे प्रजा सिंगन जो फो तोर पैसा खर पिरो थादरे अदु मसी फ्यूचर गी सिमोय असोइ पर ngasi सोइरि वसे ngasi खंददि हाइबा आइगी पॉइंट अदुना अखोइ आइन याम सबना हजरबदा 22300 स्क्वायर किलोमीटर ने मणिपुर एरिया ने हाय एरिया से चिंगदबु करा ngaकी ने चिंग कना ngaके हेक मणिपुर की अखोई मैते मचादी आ पोस्टिंग में चिंग दे लागदा स्वाइदा अदुम लेसन बा अदुम वानो मगा अदुम अदु तौरतने बा चिंग ददी हानदगी मी अदुम ताहरबनी अखोई दी इम्फाल एरिया सिदनी अदुना अखोई की मिस्टेक से इसागे सोबिस अखोई खंगजसी अदुगा हौजी इबेमना हाइबो क्वेश्चन दो करिनो आइना कनो स्पेसिफिक ओइ नाम तो खुमंग करिनो हारितो ओके हाउखेगी हौजी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ना फोंदो खिबगी मतुंगिना खोगी ड्रग ललोन बदगी फंगपा सेनफम सिना खोगी टेररिज्म की थबक ता खोई सेंटंग थादरी हाइ मसिगा खोगी सु एब्रोगेट तो याद बसगा मरी लेनेबा याब्रा बा क्वेश्चन नति अदु 100% ने ड्रग सिगी कनो दी ड्रग की पैसा जी नरी से नोमई ले बिसिन रे को आदि वोट से मिसिनरी इलेक्शन में हौजी प्रजा काम थिन वालेदना मोइना हौजिदि लास्ट इलेक्शन दि लुपा लिसिंग तरा तरा येली मोइदि लिसिंग कुन कुन कुंथरा गुंदा येले वोट अमु ले प्रजा लेर अमु का दोइनी अदुनी हौजि तौदोसी ड्रग की पैसा सी दा इल गॉट इल स्पेंड अदुनी इंग्लिश वाइदा माइतै लोंदि फजबा कोटेशन ने बोलैते मणिपुर दि इंग्लिश फजबा जबा वाइ सिंगसे इंग्लिश तदुम तौ इल गॉट इल स्पेंड दि ड्रग त फंग पैसा सिंगसे मसिना फदबदा अदुम सीजन तो गाते अफबदा मोइरोय अफबदा मोइरोय बको युम मथोन मंगा वांगी ड्रग चाबा nga ama lerga mirang karga leri yum dama leri si manipur da yum di yam wang mathon mari nga sane bako macha nupa do adu ड्रग sane adu targa mirang karga yum dama le keno manipur do yum wangi singche masana khumang maman tawraga talaga saba amamung na tibe yum wangi singchi yum aduna masi pura यानो युम वांगे मा कमाई दुम सारिनो दो मा साइन ऑफ लाइक थिप मा खुरान बगी अदुगी मति कनो खुरान बहिरे न मा जुम अदुगी मति वांगे निस मोय खंगजेति है अदु मान चपदाई हाइजबनी युम वांग सि मोय मतकार लोय बुबिगो हांगो मफम दो नाइ हाइजरि तुन अदुना हौजि ड्रग की भाषासिंग जि दिने लोइनम आरान बदि सिजनरि अफबा अमु सिजन बनति मणिपुर मनसी मणिपुर मांगली बसे अखोय करप्शन ने कैरेक्टर लेते बने ड्रग एडिक्ट ने को अदिदगी ड्रग लालोन बसी मने अदिदगी अखोई इसागी वबा करिनो हाइ तारे डिसिप्लिन सु लेतब असिनानी खरे लेरेग नोमई सि दमा लेरेदना अखोई मसिन कामने हातोंना रखिनी मदु यंबियो ओके हम नुगाइसे आई मथांग से ओजा किरण दा खोगी क्लोजिंग रिमार्क खोगी कंक्लूजन की ओइबा कनो लाक्चरगे ओजा खोगी ममांग दगी सो खोई पार्लियामेंट ता खोगी मणिपुर की इशू सी मतांग दा खना से सुया यादा बा खोगी अपोजिशन की स्टार्टिंग की लाउतारगसु हाउस एकदम खडादना एकदम एजेंट तो की भाई तारे दुबु हारिबा सिगुम बगी ngasi असरुद्दीन ओवाइसी ना थमई बा खोगी नार्को टेररिज्म के खोगी तोंगान तोंगान बा खोगी मरम सिंग इशू सी की मतांग दा फोंदोक नरैबा मयाम से सिगुम मयाम से लोइना बा फोंदोक रखनी हाबगी मतांग दा क्वेश्चन हंगा
ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯈꯟꯅꯁꯦ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯞꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯞꯅꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯗꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯤꯡ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯤꯡ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ 100% ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕꯗ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯅ ꯈꯪꯉꯛꯇꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯂꯥꯁ 20, 30, 40 ꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯖꯦꯂꯤꯡꯒꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯈꯔ ꯂꯧꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯩ ꯄꯥꯔꯠ ꯈꯔ ꯂꯧꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯩ ꯄꯥꯔꯠ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯣꯚꯔꯤꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯋꯥꯔꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣ ꯀꯣꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯁꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯣꯂꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏ 10ꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ 50ꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯀꯔꯞꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯜꯐꯤꯁ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌरिꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯔꯞꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯨꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯐꯕꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯗꯨ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯌꯧꯔꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯩꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯀꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯂꯦꯞꯁꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯇꯥꯎꯔ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯍꯥꯝ ꯆꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯂꯨ ꯕꯣꯔꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯄꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯎꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯝꯃꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯍꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ प्रजाꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯏꯁ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯗ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 50 years ꯃꯃꯥꯡꯗ 1971ꯗ 50, 60 yearsꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯔꯤꯆꯥꯔꯗ ꯅꯤꯛꯁꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯣꯟ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯅ ꯆꯟꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯖꯂꯥꯜꯅ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯄꯥꯟ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯈꯔ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯈꯔ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯁꯦꯕꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯄꯥꯟꯁꯤꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯂꯦꯠꯁ ꯀꯝ ꯇꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯂꯦꯁ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯨꯕꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯃꯦꯟ ꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯚꯟ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯛ ꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯈꯥꯎꯖꯥꯎ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯥꯎꯖꯥꯎ 10 ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯃ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯍꯧꯋꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯣꯠ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯍꯜꯀꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯟꯅ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯅꯩꯅꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯖꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯚꯣꯠ ꯍꯥꯎꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯔꯤꯖꯟ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ 2005ꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ
army kanguga ekoi kano sugi agreement sign to no ba adugi signature pina ba hor kan even 2008 gi madu government of Manipur India government amadi huji su sign to kangu jiga tripartite agreement hai tare moi na sign to no the many koi gi ground rules me am same ba si smai to godani monitor godani smai to godani kem smai le godani bachi to mayam pi reports in the ground rules me am singa loin to ga le re se ekoi handa ki irang ja ro poi koi dringai da more da special commando gi SP river tamokristo tombi gi boys da ama thador eko koi war like koi gun seasonare adagi si to SDPO marup anan sigibagi adugi matung ni madu potolai da hojik noi meam lila yengudum yengo ekoi dum thengnani koi halwai kana harak pa wapam adagi hojik koi Manipur government na taw diamante hoji koi gi adum MMG meam pangai da koi mapandagi kauruga training tori kai ba meam lei hojik cha ekoi je war je taseng na hai ka di war hai kan da di war je innocent koi gi kano koi da mo jo ana kano da active service lei kham gi war ama tholok pa gadi war lan theng na chatoi che ekoi innocent nakana ni makki maran leijada khulai par kana lan kamna so hanaru so oina phil chat padu ne ba Manipur gi oibo war si kari war no har kanda ekoi innocent kangu meam je knowingly asomna kandagi with intention ekoi di madugi lamje subsal laga loksal lurage konsal lurage aduga ekoina masi hala pul ekoi ga tang hinga ga ha kangu maga ngasi di lan tong na bane ekoi Manipur to report si sigi violence di ekoi uji makoi na uji illicit drugs siga the weapon sing siga makoi gi supply to mayam si to honda ba taraga di ko masi gi lan je dum loigani aduga ekoi ani subada ekoi border pillar gasi 390 kilometers ko masida only 10 kilometers ka fencing kab din yaroi bachi fencing chap chana khara kanda tabum thokpa ekoi border da international norms ta kari lai ekoi border lansel ngotam suit aside order da over kap film the kap se buji ground of humanity yengum se ko adu kanda changsel ko me am illegal encroachment me am sum kap hor ga bu kamai chang ka do no ba then adu tagari ekoi gi stage da makha da ning thi turenas man kuki kano sing change khulai pa me am tawna even garang nan angang nu pam chamna kuki gemna ka mayam ama ekoi studio sumba ani ni hum zaw ka me am khulai maron yamna highly sophisticated weapon me am ama maru no ngoi me am chabun paira ka angang khokna si ni khoi landa to kan thole oda madu chumam ba yai wai do hapchalam be but ulai ba poto maduna mayek seng ta ai madam di Manipur gi government da aru India government gi matha achaw threat ama adum community group natraga koi terrorist group tuna hai ta terror thole group tuna ngasi tawrakan ngasi di silent spectator lai tar gi yaroi ba ngasi Manipur da suna sungoi or kan da changjalak pa pot me am duna ta seng na khoi su do abrogate to wase Manipur government khatana koi tripartite da government khatana to we are government of India na kari gi asuk yamna changjalak pa pot da government of India gi ministry of home kangu sing no kari gi machi abrogate to dribno aduga ta seng na hai ba ta gi madu abrogate to kari kai ba lai adu som da koi honorable CM na su magi speech statement sing the people da yawe ba Myanmar yoi ba adugumba MP or manupa ma CCC nupa che CC smai si tawi yawa mani ko adai si smai to loina pire statement sing koina pidraga su moi koi elected marakte ku ji pinare ade ku ji koina taseng na Manipur gi lan lotion je hai matam da si myam je ka pa khot pa hat pa tup pa kuki gi jaga da mai tai sang ba text ti da moi tor pe ko myam ko tor pe adu lotion je hai da separate mission to pi da den to loi ne ba dagi sona kana chindamram na kana han hare ba ikoi gi tongan ba ikoi gi ahum kuki gi ma mai tai gi ma naga gi pi thok pa adu gi pot da sumaina adu only regional can pi thok ko oi ni ka adagi sona kana ikoi gi han CM ibo bina madu my personal pano poni congress nate adu swaida ekoi gi political institution laiba mayam sing se se laiba leader mayam sing gi asoi mayam am laiba ta ga de hoje ekoi na haib ne ba sim ekoi mayam praja sing haina ba tung da haina mang da haingam do ekoi ta seng na ha ga di gari di anan masum thogjal ga driver di chapana ba pot ne ba yam rough point thoi masinu baji gyan tan thoi ya jadum adu da thoba gari dum sin ba adu ta seng masa da select driver select ni na ga sai pot to nakan do mana thogwai ba jang thoi ba then new drivers mayam ama new vehicles mayam do ngasi di mathong tara brain hoji khalle ba swai de koina particularize na hoji tor kanda is ai na CM ro da Jalal CM ro da yam na CM ro da jan CM matam da hongdo kan si warosin oi gadam na te ba sida table sida famin ri ba ngasi gi koi gi discussion na notice dialogue da famin ri ba koi mari si gi chap chaba wakhalon mana ba pot amakhatang koi na taskum ba pot amakhatang praja sing da pining ba message to da koi chap mana ba koi na yanare ha ba pot ma pi da tara ga di tongan bo opinion da tongan wakhalon da dum
चिंगा चलकान अखोइसे अंगम तानाबा थौरी चिंगनाबा अमन अमा अदु स्वाइदनेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लान उहलकन होनरिबा अखोइ मसे मैतै मसेल नत्रगा एनी फुरुप मसेल पार्टिकुलरली मैतै मसेल टारगेट तौ इसे को कुकी कांगुजिन हाइदि नार्को टेररिस्ट सिंह हाइ तार कुकी द अखोइना जैदा अखोइगी तसेंगना थादौ कांगुना कोम कांगुना अखोइ सिनते माने अदु तौनरपा हौरिदना को सिगी पोसना अमा थंग्रकांदा अखोइ तसेंगना हारगदि अखोइ मसेन हानानबा अखोइ मसेन खनानबा अखोइ मसेन साउनानबा सिनबा लांगजिदा अखोइ जिंगसी थुरे थुरिजि कनाननो अखोइ स्वाइसदा अमु प्रजा मियामना ngasi दुनबा सिविल वार तागदौ मानबा सिविल वार मानबा पोरमदा लैबा पोसिदा ngasi दि अखोइ प्रजा सिंगना हौरकांदा एमएलए मिनिस्टर के मयुमदा थोमजनबा मतमदा थोमजनलकांदा मखोइ भाब तानबा होननबा तौसेन हाइबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयामदुगी ओनतेनबा वखललोंदा मरक्तगे दुम इंजलगा मोय मरक्त यावरो नत्रगा पोचै थुगारो लौथु ओन तौरिब्रा याव अब्रा नत्रगा पॉलिटिकल कैनोदुदा ngasi कैनोमा ओनतेना उनबा पोत तौरबा तौरगा पोचै हुरान थुगाइबा यंखाइबा तौरअबनिना ngasi पोसे ओनतेना नाकन डाइवर्ट तौनबा इशूजी तौनबा मालकदा ngasi चिंगनाबा थौरीसे मोय कोइ तसेंगना हागदि ऑर्डिनरी पीपल लेमन अखोइगा तसेंगना मसल पावर मनी पावर पॉलिटिकल पावर मीडिया पावर पावर खुदिमक तो पाइबा ngamba poto maduga चिंगनाबा कैदोंगैदा चिंगनाबा कैदोंगैदा ngमोयसे अखोइ स्वाइसदा अदुगा इशूसी लोशन ngमोयसे स्वाइदा लेबा अदुना यामना ऑनेस्ट ओइबा सिंसियर ओइबा अदुगा विथ ट्रू डेडिकेशन मयांग के थबक तौतागदि मियाम हि ओइतागदि हाइना खल्लगा थबक तौबा ngamba तौगदबा मी खरदि अखोइ युजि इरमदा मणिपुर कांगलाइ बाकी दरकार लै हाबि चुम्मेबा स्वाइदा अखोइना चौकरी मखोंग निंगनारगा केनबा पोतुदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गी कनो तसेंगना इवन होजि लैबा फिरेपता अखोइना तौइ तौदि हाइबा पोतसे बीजेपी ना होजि पाइरि बट कांग्रेस ना पाइरम जनु सीपीआर बाइनो सिगी फिल्म लाइकाना मणिपुर की पोतसे अदुम अमन तौद लोशन मंगमोदो फिल्म लेजि करिगिनो हाइ कांदा पार्टी अमगी पोट हाइबसि पार्टी की पॉलिसी अमदि प्रोग्राम दुदा मतुंगिन इंस्टीट्यूशन दुना मागी लैबा मखोइगी बहुत सिलगा ngasi मिनिस्टर ओइगरे एमएलए ओइगरे लैबा म्याम दुन चलिबो पोतो पार्टी की गाइडलाइन पार्टी की इंस्ट्रक्शन मदुगी पॉलिसी प्रोग्राम दु मतुंगिन चटपनिना कैदोंगैदा मदुगी पोत्र खोन खुथिनजलबदु ngमोय हाइजबनि को आइना हाइजरिसे अदु तागदि अखोइ ngमदबा तारगदि प्रजा हाइकोइन ngasi कोई प्रजा सिंसे वाबन हेमंदन ngasi लावइबा पोट म्याम जिगी वाहन थोकला इलेक्ट्रिसिटी कनानो हाइबा पोटुदि रूट कॉजेस से मीगदि अबखकना कोटुना आईटीएलएफ ना नत्र केएसओ ना पिरक फिरेप वारेप तुना मीगदि पुलप चले अदु अखोइगे सोमददि अखोइगे सोमदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ना वाम हाइरम बजे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सी नमथतनबा करिगुम पोट अमा पॉलिसी अमा दम मनुंग याप कांगु मजु मयाम अमा हिडन डायरेक्टर्स लैरगा तव इब्रा पोट अमा दम उबो फंगी को कोइन सिंग प्रजा सिंगना बट हाइबो नदि ngमदबा देन अखोइ हुजिकति इनोसेंट सिविलियन मयाम अमा ngasi मकुटा आम पाइरा कांदा लेवाक ngakadone खुन ngakpani aduni village volunteer ni थोरैबा मयाम स्पेशली अरामबाई टेंगोल खंगे मगंगे इसिन लाव मयाम जिगी पुंसी जे होजे अखोइ मणिपुर की वायलेंस न मरम ओर कान सि पोसिल लोशन दब तागदि बोथ स्टेट एंड द सेंटर मखोइ की लवम टॉपर रेस्पोंसिबिलिटी सिंग दो लॉग ताग देन कॉन्स्टिट्यूशन सि सिने अखोइ पुल्लग लेबनि कॉन्स्टिट्यूशन की मतकता लॉ की मतकता कनामतन लेबग यादि हाइबसे कॉन्स्टिट्यूशन सि ऑनर तोरत्रबा कॉन्स्टिट्यूशन की पेस मतदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबे याय हाबिगी प्रोविजन यावदगा जो ngasi सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पिगदमे तालाइबा कांगु सिंगना इवन मखोइ की इलेक्टेड ने हाइबा कांगु सिंगना नहान जिरीगी कोई थौदोक तुफोक्ता रिवेंस ने हाइबा ngमकपद बोक्ता एक्शन लखलक्त्रिबा पोट लाइबसे याम लुबा पोट अम लाइ देन अदि व्हाई अखोइ स्वाइदा अखोइना वांगांग सिदा अखोइ मसिगी फोल तागदरिब्रा अखोइ जी ओइना ngasi de अखोइना आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए दा कॉन्स्टिट्यूशन की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ने पीना अखोइना ngangjari खर सिदा अखोइना याम सिटीजन्स ओइबा वा यावुस नति असेंग पोट रियलिटी अदुगा मखोइना पिरक पोट सिगी तंग अमु अखोइना मदु पुखतलकाना सुमाइना थंबा टेबल दा पुथोकपा प्रजा मियाना मखोइना हाई बोस चुम्बर लानबर नेनर को पोता अखोइदन ओनजलगा हयें मदु चार्जेस मयाम अमा तरप याबगी पोट ले देन अदु तागदि अखोइगी प्रजा सिंगी मचिन से अदुम पुलप नपसलगा मेंसलगा थंबगी फिवम द लापै फिवम लागदि मिटकजि पुंजला नाकों मेंसलगा लयो अदु सिगी पोता हैन पोट सिगी सिस्टम मानबा पोट अमा चलक तारगदि गवर्नमेंट जु अदुंगाइ चामानना हयें गवर्नमेंट तौनिंग पोतो तौबु ngमोयबा अखोइ हुजि हाइजनिंगदि इरांग लोचनबा कसिन नते मखोइगी लवम थोकपा सिजनबम थोकपा तौहम थोक पोट मयाम सिंग दो मतंग मतम चाना तौबियु अदुगा प्रोसीजर हाइबसि कालगा चटपा याबा पोट नतेबको अदुदि अखोइना प्रोसीजर मयाम अमा चोंगान चोंगान कालगा चटपा मानबा मणिपुर दा इलेक्टेड मयाम नसु दुम तौबु उरिबा अखोइना मदु सिंग तौबिरनु मखोइ मयाम पुंगिंग चुसन बिरो अदुगा तसिंग वाखल चुंसन मिनरो अदुगा थबक से लेमिनर लेप मतम दुम था फाना चंगदौ नतेबा देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना
नखोई एनिमेटेड सस्पेंशन थमगेरा नत्रगा गवर्नमेंट से डिसॉल्व लौथोकांदा तसेंगना थमकांदा मदुगी पोतो तखारग उथारगदी नो फागदो पोत नतेबा देन अदुगी पोतो लाकपा तारगदी अखोई आर्टिकल 355 चने चने दे लेंगाइसदा अदु मनुंग चने जो 356 थमजलगा प्रेसिडेंट रूल दु लाकपा तारगदी कोई कुकी की डिमांड नु पितोकने नम लौनेबा अखोई अदु तारगदी कुकी की डिमांड फंगनबा तौगदरा अखोइना अदु तारगदी अखोइना ngasi लाउरिबा मणिपुर की अदु आइडिया ऑफ मणिपुर अमतोना काइबा यारोय मणिपुर की इंटीग्रिटी सोकबा यारोय मणिपुर की अदु मचप चाबा हानगी लेजन मसक्तम थुगाइबा यारोयना लाउरिबा खोंगी मैम सिंगजी भोइस मैम सिगी डाइवर्सन अमा पीनबा पोतु अखोइना सिन मसुमदे हाइजमनि कोइना हाइसदि स्वाइसदा अदु तारगदी अखोइ मणिपुर प्रजा मियामना पामिबा खल्लिबा पोत मैम दुदी अखोइ तसेंगना हारगदी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगसिना तौरइबा पोतसुदा अखोइना फंगिबा चाइथेंगसदा अखोइ साइंडरी तौरय तौहम थोकते अदुबो मखोइ सिंगसे मखोइ हौरफम जगादा डिपोर्ट तौथोखिबदुगी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दो इलेक्टेड सिंगना लौबिरो अदुगा अखोइना ngasi तसेंगना मखोइगी सिंगी जगा सिंगदा मरुम थुपकांदा मरु चंगजफम लौरकांदा मागी खुनगी हेडमैन सिंग अदुगा नत्रगा निंथौ सिंग मयाम सिंग ngasi मसिगी सैदांफम पीरकांदा थमकपदो मखोइगी पैसा खरा हाइब तारेको फंगगा होनबदा पॉपी थानबो खोटप स्टिल war on drug 1-2 से effectively तरपा तारगसु मदुना मरम वरकांदा biometric attendance लौगे हारकपा NRC implement तौगे हारकपा pre movement regime लौथोने हारकपा border fencing फाने हारकपा सुमा मयाम दुन तरपनी नत्रगा कोई illegal immigrants मयामा encroachers मयामा reserve forest की protected forest तगी तांथोकने हारक पोतन तरपनी हारक पोतगी वहाउ तौने हाइबदुना कोना हाइबनी बट मदु खतगी वफम नतेबा मदुगी पोछि तरको मतमदा मखोइगी जलंगम प्रोजेक्ट की पोट मयाम दो मंगन तरम प्लान दो खरा मखै निंगाइबा काइबा हरकपदुना मसिगी पोचे लोशन थम्बने लवे देन अदो तागदे हुजी कोइना इवन हुजी मनिपुरी कॉजेस ऑफ वायलेंस क्राइ दगे हरकपनो हाइकांदा इलिसिट ड्रग्स अमदि वेपन ट्रेड्स न ओइरे हाइबदुदी मयेक सेन ngसाइगी ड्रग करबा तौबसिंगदुना मनिपुर लेरमिबा फैक्ट्री मयाम अमा मनिपुर पॉपी प्लांट तरमी मयाम अमा फारिबा मयाम अमा मनिपुर की स्माइन नेशनल हाईवे सिंग चटपा यादन थिंग मतमदा अदु मसो सामपुर फावगा चपा मिजोराम नुम तागिब नत्रगा इवन उखुलुम दगे फावगा चकिबा असोमदा नागालैंड फारिबा मयाम गुवाहाटी द फारिबा ड्रग मयाम सिंग मनिपुर दगे ngata ओइरिबा पोट अमा ओइ even sana da bokta black market kangu na handak 2023 da 24 bokta sana kg lising manga taruki manga ga changwa chatuki manga fine nan paper da yauri ba sigi pot every black karba tawba black market tawba drug lalon ba khulai lalon ba je sigi मफम एपिसेंटर जे मणिपुर ओइरे हाइबजिगी पोटसिदा तखतनरक तारगदी मदुगी पोट मयाम दुगी पाखुम खुमनिंगाइ लेतबगी तौबो ओबि याय नोजी को एंकर हाइबिदो अदम मदु चुम्बा याय बट मदुना खुमक मतमददी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कैदौरी स्टेट गवर्नमेंट की मेथडोरिस्ट मयाम स्टेट फोर्सेस सिंग कैदौरी नत्रगा पैरामिलिटरी फोर्सेस मयाम ngasi थाजलिबि सिंग कैदौरी हाइबा पोट लाक मतमदा मखोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल मयाम मदुगी इन्वॉल्वमेंट लेरमोय हानिंगाइ लेति हाइबा पोट लाक मतमददी ngasa even the army chief हाना ओइब कांगू ना ड्रोन बॉम्बिंग लेते अदगी रॉकेट कापक लेते मिसाइल काप लेते हाय बोट लेरिदन को अदे अखोगी तारइब ड्रोन दे थादरक पने हाय बॉम्ब अदगी इवन नहान अखोगी मनिंग दे काप अखोगी थांगगी कनोदा अखोई मोइरांग गी हाय तांगा हाय सॉरी को अदगी हानगी एक्सएम गी मयुम दा अरांग मफम लेबिदो पालगा सिरिनि को अदगी तारइब पोत दि अखोई आते आदेगे मतोम दा तारक पोट ओइगदोरि ब्राम देन अदुम पोट मे आमा इवन मोइना पोम्पी हारे अदगी इंडिजिनस कनोने गन नतग indigenous rocket ni indigenous rocket natraga indigenous bomb nata indigenous gun naiba pot leibra ba sai da khulai dabo war gi khulai da mi hat pan sin na pota then they are creating terrors they should be announced as terrorists and economy highlights CC economy government of Manipur na natra su government of India na dam lauthok ya ba swai da economy even economy che article 370 se Jammu and Kashmir ge scraps ta matam da ngasi Manipur le ba article 371 C se article 371 A B da Nagaland da de natra Assam da piri provisions yaw de ba ko ado enjoy ta bu do tawjero article 371 C se scheduled caste kangu sing do scheduled tribe kangu sing tawjero tawu ta ga di madu economy ngasa gi indigenous scheduled tribe people du katang enjoy to miro or madugi poto scraps out of your ngasi poche lakpon tam da British matam dagi policy makoi gi da koi ching amri tam na khaido thambai type da ngasai gi administration ngana tham poto madugi poto kudong chabam lawdo kanda ngasi tongan ba wapum mayam ma ekoi media da phongdok ninga ga lai raga ju madu phongdok matam da madugi consequences sing da maram war kanda community sing nakta ekoi singchep thajan ba aduga religion gi line da community gi line da khana ba hobagi pot man ga da ekoi hiding ba
uba moina harik pa leiba wari sana bada thokpa phamin na bada thokpa waham mafam mayam amdi leiri bako sigi port mayam sida ikoi ngasi kamaina apun idea Manipur gi sagat sigi hai pota sagat pa sukam pam da port aduga hi ani tong bai type ta halaman hai bado hi ani tong adi krang segai hena sigi ikoi gi follow up le mas mana ikoi na adigi ikoi port da hi ani tong do khabak la ga tong ga de ani taishan ga tong ga de kem to boy bako taishan na do kamai taishan na ga de hai port sida madugi role and responsibility mayam da di ikoi ta seng na har ga di elected sing no obi ga da bani aduga ikoi ta seng na makoi gi laisang wana kang ga do mapam Manipur gi assembly mi pam se sahi manung da yam drabada numit yankhai da gi ta da phang ga do ni hai port leiba short notice session period phang ga do hai leiba ikoi na demand tro la mayam je pham mayam da udri sing se hu si kok sal ga phambi oba sahi ji yo na ko ikoi phambi da kan da machugi karan tro ko procedure la na ka le ba kholi ba tori mayam sing se the rule of procedure and conduct of business of Manipur legislative assembly gi leiba every magi legislative assembly ko ma ki loi leigani ko concerned state sing adu leiba manung du yar rule book da yar sing do madugi matung ni takhai matam da makoi mission tara nadraga MLA yauri ba makoi tare nipan aduga cabinet minister ani do chenbam leroi ado daga akhoi ngasi praja miyam na supai dum launa leiba manung da makoi ni online na thabak suba adu makoi na concern makoi gi post kanjala thamba sware koi tan thokpa ya handam mong thamba ta adi government sida manung da ngasi sasan tawmin da yauri ba kangu miyam sing jina makoi gi cabinet council gi head oina chief minister ne ana putoga tamo biren je thangdo thamba kanda tamo biren gi potu da fully support tawdana mai ma aning mapam ba jum tawndaraga ngangnaraga leira kanda leiba du potu di ko makoi manung gi potu hana subside lotion na ba tawdar ta ga di akoi moi gi potu na mana ba potu ma semak tri bokti prajamiam potse adum masigi tongan tongan wakalun man ba pot me ama machet machet machoi ta ba pot leiraga leigani makoi na amatto ne punjalak matam da am lo chap chana rule chap chana lo chap chana akoi na semam thokpa legislature amoina law maker amon law semaka da Manipur state sigun sadaga da law sing semuk matam da praja singi aduga lengak singi haiba leitana law se kai gum thugaira ak taraga di cc makal gi punishment leine ba example of punishment pi ba ma ma sembi ba taraga di Manipur ngasi rule of law leite law chana de kana haina report se lei Manipur haiba lamdo picture ba ta ga rule of law se chap chana nga chap lamda mamani aduna akoi sumba aran ba to mayam karan to mayam se ngasi government gi policy planning program matung na hapa kanda takhaire e har kanda ngasi adumba ekoi gi parliament da phang session da haiba posting do mana haidu la ne ta chummi sina sini haiba gi clarification clear cut statement ama piho ba pina ba hona ba mathau tai swai da di ekoi mapana gi thomjal ko mayam singna ekoi tasengna tawriba lalong lanjang mayam sida weapon trade oigera drug ki oigera nataka lam munbu era illegal encroachers mayam to report mayam singse illegal immigrants singse they should be treated as foreigner they should be deported to their own homeland and India is not signatory of UN kaino refugee convention 1951 amadi refugee protocol 1967 ge signatory oidamina they have no right to stay in the soil of India ge any part of moi laibagi mathau ta de aduna even constitution provide to de makone period poto they should be treated as foreigners they should be treated as illegal immigrants they should be treated as narco terrorists and all this moi pai de kangu sing do they should not be kept under su signatory oina thamgodamte they should be declared as terrorists for creating terrors and keeping hostages of many peoples and taking life of many people ekoi Manipur lobo taseng na phong tawrabani na ko even they are elected makoi na madu revenge ta haiba ngam gi pot la abni na madu gi pot chan loisin matam da ngasi gi adung ba parliament pu kholai ba pot tu gi su wahan thok leigani aduga madu gi pot pu khapirami aduga ngasai koi yamna jaibi ba 2014 da best parliamentarian ta da tawdna ekoi marup jan jaibi gi ba tawba nupa da na wana thisinjaraga poslai pot mayam do adum phagi ta thok ta pot lai tar ga di masigi waroishin de ngasi chahi ani phajala kadore ani si lochen kan da ahum mari manga taruk taret chahi kyam sang sakadona decade ama sakadora half decade sakadora decade ani sakadora khangda leira kan da leirige marak talakta ekoi gi Manipur gi oiba development amat laita dana ekoi di look hidro singing committee oiba je orani nai join tham jai okay ekoi gi Toy Bahuzik Parliament session the Sutam Natam the Pukala Poredu Pukaleba Sing say Kamaina Toraga Kwigi ongoing crisis resolved on Honaga the Gahaba say Kwigi Jeff in Sarmadi Kwigi Lady Bas state government and the central government Hona Ho the Taragadi and a worship situation I'm a lucky Taragadi Madagi Kanbangam the from the Lakadori Beneduna Matang Matam Charikanda Matam the Amtina Hento Obani Dubu Houzik Lady Bas situations the Gi Equipuna
hotna minaraga resolve tawna bo hotna mina sa ba wafam doni thambiri se ojam nungaje koi ngasi gi dialogue topic illicit drugs and weapons threat cause Manipur violence ASADDUDIN Owaisi hariba topic sida koi gi khanna naina bagi matang dialogue se matang sa solution jare koi gi yam thagat pa phone do chari oza Jalal or oza Kiran amadi oza Sarat thagat pa phone do chari matang sida notice windona sandok chaba notice dialogue lo shinjare ming tabari ba singbom ka hanna khrum jari